Okay. Talk some about that. Say, okay. Okay, come live chẳng. Okay. Cái bên cái về share tao lại mà. Alright, ka share vẫn cần share ta chiều là trong bao là con vẫn thọc nó lại. Cái si nó cần dấu thứ pi vẫn cần share là trong bao là con thọc lại. Mình bắt khát con thọc lại, mình bắt khát đó. Okay. YouTube link dòng kho vẫn share câu si cho tôi. YouTube in live dấu. Làm link dấu mi cho YouTube link kha. Comment akan đọc chia chi lại. Okay. Cứ thọc nó lại mô. Ôi, YouTube link kha vẫn share có lỡ mà. Sistem pin ha. Mulai trong hun kipin nan nam hun chawin. Tu he nan akan zau lak lai ti a poi pa kan is ro chan nan nam hun kip chawa nan dam na te zum na kan ngai ka hin nan kot kan tlain ha tu zan zong ka hin tu tan US president team na konga
beru ana kan pe than lai tuzan he tam deuh in economy kong deuh heti inflation kong heti la ma chon Trump ni tariff atimi ma kha kong la Harris ni thong kula thonga aina voi khanak chon tuna la lakso ke bob nak pe ding heti ben tu pum phai te kha kamvan ro la chulong so US GDP kong te pol ngam ben chim lai ka hen tu zana kamberu ti dinga kamvan som mi he kan hin mang khalian ti se ani he atulio CRDP se ma chon CRDP cho Chin Rural Development Program ti se wale chong hun kip mi lai mi ga te cha ren tramin se Amazon her sile tam de van chim te lai ma secretary se ma chon Dallas area kan lai mi ifhoina ka Chin American Association timia secretary long si che chulong solowin ani he US master and siang di atu he company ngana controller zo atwan lemi se chucha hi economy kong hetila atu e tariff heti te por phaisa kong a henjon ama he athabik lai ti akam ven so me Amazon ni chan kam pek cha tampi kan lom tu zan cho ama de ni tam de van chim la kan ni kha kan hal lai ama ni zetin da US economy accounting amu ning se heti te por ma chon a ho policy a hen da economy cha thala heti te por jang kha tu e Trump le Harris am policy chung zo khan lu kho chung kha kam ven zom lai ma chon ka zona comment zonga how do me the behalna adu mi te hanan ma khan chon ban hal kho se hal pia kho kan zom na lai chulong solowin atu ta na hen thai kip tu ni ni chon vok kha thak ni se chang me khe ni ni ka dong na vok thak se chang atu he menung tampi ni vok an thak chang te ka mi tu lewa hauda Harris ma Trump ma thing lai ti kha lung chungin thin tor ngai chiu se thamatan mini thama sungso lati kam phang ma chon Harris atan mini Harris sungso lati kam phang la dan se ti kan du tluk na kha tang tai na se ti kan du tluk ten an sungso lati kam phang asina te en azai zong viau te zai ben to am cho long akan nun naka akan ke akan nur song big mi cho phaisa lai khe se ma cha chon tu jana ma khalai kong de kha tam de kam ven ro la ye ICCM pejong he share covenizom de kan share pek cheula tampini andak hu na denga khan share va kan bom cheu ma chon tu jan hi cho atu ek ton ni jan jonga ka chimban tok tu jan jong he ulian ka te ani he party representative asilo te ka he tia chiti deu chen selo te behal le nak selo khan lai mi abek kan cha zaida kan thai ok atha mi te kha ka deu kong te kha behal nak salai na ten behal ban tok salon beru ban tok kan kalai zalong te kan nak ro lai nakan talpi nak ding kan som na tizana mun nanga zau nak ding mun ma tampi nangai seman sai tu dana ka CCN thang te arakan talpi tu nan dilak chong kan lom ulian atu ton da ka chim me introduction akan kasha min ha ma chon CRDP ka van ti mi jong kha kan thailo so atlampa te na van kan chim khong hama se kai lom tak shan ka boy na shot mi lem law tu ban to khen CCN channel ne beru anak chan than ka pe cha na chungjong kai lom tu angai tu mi pi chungjong kai lom tuk tu mi kha ban chim sa ka du la CRDP ti mi tu Chin Relief and Development Program ti sile Reverend Dr. Sidu kamne rak dir mi bu se la kal la ka korom boy bai nak nu in atulo los bok lak khin chen du sa ti long kan chol chang na nga ye tam tok lo in du sa de te tun chol chang sen ti le ma ti du sa de chol chang cho mi kan si ti mi te khat kam pal te chim ka du kai lom tok shan se chan khana ka pek cha tampi kan lom tu jan he medang jong kha pakhat ni kha avan ital ding se ko na te khan tlam thlel no na ronga kam ban king lo de na te in kan ga hen nang el zalo tlam tling te na ven kan talpi cha khan kan lom ti mi te kha va chim thang ka du si cha tu he nang zong chu a ho phari na vo lo kha chu na du sile nang ma te kham volunteer te kham chim te ko kan hal la lo semen se lo pakhat kha chu ke YouTube na zaw zonga chong ya ra football na zaw zonga an chong ya ra Texas le na cho atam tok lo kho men na ten swing state ti mi ball abe pi mi state le ba khan chon avoi ba khan kam voi chang ti si te ka atlom la tam chon atu election go nga hen
nalong ke namu atam lai na thai jong atam ko lai cha khan zaitin da na he mu wening se tu tan tianga ti mi te khan ro na te kan chimbe tala se ka lom US citizen pakhat dir hun chun nizan zonga siamoi te jong nan chimmi kha ke jong ka chawlan we mi je se ko US citizen pakhat dir hun chun vote thak kan ma rian bak ase vote thak ka me pi civil right pakhat jong si te ka kan her chami pakhat si te ka hopo vote thak ding kha tha kan pek na ma chun atu cha lai liu pi si te ka tu chuni kam pastor pa chimning labanga khan chen tu kum he me pi an ngai cham kum sen ti le ali voting man ka tu ka 70 million le achok chang ti ka me pi hrim an ngai tok lung thin shema ha pa hola kai la ti kha zau chiu se di ko la ma le dir hun chiu tu chawo la ke ma pum pak tu chun hi election kong happy tai in citizen pakhat ka si te ka dir hun tu cha dir hun kata mi pathum ve ke ma la sining chi khon ta mi van te ka te la ke ka tu cho tok lak in economic si pa yi kong a de tin lan dir hun si man ma di no cho social issue ni chial kan tlan len kan tu na ka je ben tu klan an tu je tin je ben tu policy lan nei ti mi la an ma pum pa presidential candidate pum pa dir hun kan ti la chi te an ma ne an dir hun a je tu klan fe mà chun an si ninga je tuk la zum tlak an si ti mi pol la ma pak I ke ma ka mu ning dan zau khan ma te deu khan bok tlak chun ke ka vau ning se la economic tu a hin chun ke ka mu dan a chun sipai a chini kaldan he atum kai la mang ve vale us long long selo vale pi sipai kaldan ni hin thil tam bi sipai ti mi che au pa chi ve te ka an ma ne an du lo zonga ram dang si ne la thil si ne khan ve te kan sipai ka ma hin chun haula thiam deu ti hi khát lấy nè thiam đậu thì chúng câu nào thì anh chụp bạc khâu tin cái gì cả rồi là hi công bal tiền si poi vấn tạ thì cả economic vấn tạ thì cả bọc là cái giá pin anh tạ tôn với GDP cái tỷ lệ GDP growth domestic product anh tỷ lệ ram bạc si poi xin những athan chau dan mà chân unemployment anh ấy chụp làm pi riêng anh này thì mi là inflation mà đi nói chân chau za national debt chau za này chụp lấy bà này thì mi bol khai bọc là cái anh dậu tôn là mắc cái chân thúc đẩy dòng cái tỷ lệ là cái cho mắc các điểm hơn cái dòng toàn như thế mà từ social issue hiện tụi ta nói hiện cái này cái dòng ngay bị phát cho cái city ở trên buộc lạc US state thế cái toàn dòng các cái bạn toàn bị thế dòng liberal lấy đâu anh cái pinning là mà trên conservative state pol dan cái nặc thế quát thế cái mà phát chiều khen right thì mình cái thâu khăn cái cho human right thì mình khá là bắt bắt thì tụi cho chan chan right cái thì mình này khăn mi đằng cha cái chục là dian hun anai ti mi kha zau kha haw ngai ton le ma tika khan khol kan tron ton le chan chan chin state chiu khat marijuana na free da an ti nak ta pon mo right nei da mi khe atha to man mi ka pai ka chia bak lo na tin chan chan chin ke pong kam mi pol cha rim nam dan le dan ta pol zau tika khen ka siaram de lo ngai le ma dikin foi nak chin conservative state pol ke an thiang hlim deuh tin nun nak an thiang hlim deuh ngai ting ke ka mu dan ka dir hun chapa chanak chaman in thuk deuh in zau ka du ri mi che ke ka mu dan a chun in chung khar dir hun ken hei ta chun selati ram pakhat sining zong ke family van ti te ka in chung khar kan dir ti tak te ka minung pakhat long si ok thalo la napi la wa minung pathi tal se ma ka minung pathi van changa chun a foi nak in team pakhat kan se chang ti nak se te abu rian tuan mi bentuk se chang ma chun fala te nam van chin chin abu roi nak pakhat ka van ve chang la khama ma he khan hei ta chun ka du bia khi se mu lama ka sining zau te ka khan buộc ta khan liu i rakal dana chun in chung kha roi tu pa le kal dan pa ne roi I ma ti khan kal se ton la atu a hin chun du sa te in women right ka du sa te avan kal chang te ka khen women right kha ka tat ngai ve ki ma jong ne ni ne right in nei ding city tat ngai ma ti khatal ya pan tam pi chun atu I kai ka mu dana chun nu cheu khatam pi ne kha right kha an mu dan ha an pi sol de chang ruatin karwa anak tam pi ve cholong silo in chung khar cheu zonga atu fala te zong ne atu LGBT hi te pol mo ke ma right ti mi ka man ti tuk chang te ka khen in chung khara shoi nak pungman I bok tak arak kal tol mi standard family structure kha atu hi du sa te in democratic ne an kalpi dan ning han chen atlaw thu ma ruatin ke ka mu dan se lama te ka kai ma khri fa khat dir hun zong an se mati I kawan chuan te ka khen adang vial te social issue tampi mi lak zonga khan ka zau te ka ram pakhat than chau nak la ram pakhat dir hun that nak dinga chun chung khar nai thok hautin ke chu kazup nan sive te ka chung khar rakal ton ning kha du sa tin arok thu ma ruatin karwa la
aro tika khan throina atlom chang tika khan boi bai na dam pakhat la pakhat ne keima tining long ti akal tuk tika khan in chung khar aro ko chitu ban duk chun US rampi jong he democratic nan kalpi dan la kal dan ka social issue le han chun tampal ti chu ma lai khan ban hoi khu ma ro tin karwa la keima hu na ka la ma ro nga chen ke hi chu ma ka social point of view khan chun republican le da in ka tha de kan ti la che tuan chan tuk pa ko ke chai ding te ka tampi ding karwa ma chen pumpak sining tuan chun Biden ka kupat chan chung tha ten ding la fel ti in chawza rian rak tuan mi sa chan chung senator la chawza rian tuan mi rak se ma chun Trump he ma pumpak an sipoi athiam mi se abe chim la amor ka tu ning ma chun sipoi practice atu dan kan tila chete sipoi rak lewa arian tuan dan tu khacho work tuk mi ti chun se tuklem law na te in katalaya atuan chia mi zau te ka hen Trump he achimi ke atua tin ka kazum adiar man ka mi pakhat tin ka kazum machun Harris tu khacho ka ro mi selo Biden he apai ngai yami he ama hian thim ha tin khro ra khar ngai la na te in akum khau pat tuk ve ti ka mo ke ma non ka long tling ve lo la Harris ban kai ti kan heritage atun tuk ti ka ke mane ka thai lo do jong sa khomen ke van sung phiat dinga zemen tuk minung ha city van ti dinga khen kan exposure ke vice president se kona atlom ngai ro tin ka ro ke ma pum pa ka thai to ma mo la ba ka khen buak lak sining tu hin chen ke Republican de wa tu tan an chen Republican de wa ka la sisa asia chona tu ton da na ban chimban to khan ta GDP na ban tilete GDP kong te kha ban kal taw si la GDP na ti mi khan ma kha GDP cho ka kan zau tu lai mi te ni khan kam ban ifan da na ding kam ma lila chiao zong mo zaida asi la zai pol da anta la ma GDP cha se ma US te zai di mona da ti mi te kong te kha ma kha GDP kong te kha va kan chin lo ta la se ka lom GDP ti mi je mirang hol chin gross domestic product ti sele a foi nak I pian cham nak dinga chon ram pakhat ni ram chung mi minung vel te ni rian an tuan mi vel te an sining vel te fund in zai bin tu da an chu pi ti mi khata nak se ko foi nak je luk lan than chau je luk lan chu pi ti mi ta nak ka se bok tak I pian nak cham dinga chun lami he USA volei bum pi ral pi pen hi nu tong ka zakwa somli in tong ka zakwa somnga ka lakrong an jen volei bum pi ning di lak GDP sining tu ka han US ni hin 30 to 35% somthum nga tiang rong ha US sipoi her GDP herak se atu an jen du sa te in makha dir man kan aban tum thlo mala atu he volei bum pi di lak I 24% strong he 2023 amo Biden chen hin volei bum pi di lak GDP 23% strong he US GDP je se la president pakhat chiao an dir mun la an sining heizau ti akin chun alwan chia kum som thum la kum nga chung president Paruk Antuan George Bush Clinton George W Bush te madin chun Obama Biden Trump la Biden an selama kha chung I buak lak an GDP ma ti buak lak van zau chiwa hin chun US GDP tandan he buak lak in 2% in 3% trong pung han tin athang chopeng ke average hitibia mu buak lak in hitibia mai athang chopeng mi se ton la pakhat table ti tu chu Bush chan adong lai khan George W Bush tibia mu George W Bush chan adong lai da khan great recession ka ban lak ti ka sipoi ban che pa ka ta ko ma liwa ka fa pa de kha W Bush aban siliwa khan chin tampal ti sipoi kha aban chia la ma te ka GDP zong achia de ma chu Obama zong ne khan Bush ka ban chan ti ka great recession aban chan leo si de khan an ma chan leo kan tampal ti ka GDP ka chia pa na tin Obama zong ka tham ban dik lai 2017 le ya khan chin GDP ka buak lak and 2% strong kan akal chim chiam le President Trump leo hin 2.5% strong buak lak an se the COVID nin tampal ti ban den da we la ma din chun atu Biden chana hin betakti in COVID cha na ral rin ruang khan quantitative easing te pol tam ngai man tu atika fet ne tangka tampi ban tu atika khan sipai ka man nong se ti man nam than te ka khan chakati ka chakhe aban kai leo ti khan chin 2021 rong khan chin 5.7 tiang harak phan na te na tu buak lak in 2.2 to 3% rong atum than la buak lak in US kaldan ka chama khasaton la du sa te in US valai pi di lak GDP la US GDP vanta na US du sa ti aban tum da na khicho khatlai US kan chaulo ti silo in thil thar technology thara chuak machin taluk ta pol bantuk ram thar
aban thang chawmian von ve te ka kan du sa tin volume GDP ka ban then pa ti nak ke buak lak chen se pa ko machu atu navan chime chon avan tlang ai atu navan chima kan ma than cholo salang ram dam ban than chona ti te ka makhazon ka zairam da na thai ko tok zairam da ni da maka thang chom ya kan ke maka percentage tampi avan lak te hauda maka GDP som thum leng kan kul la ti kan tlak na kan hauni da maka mun maka avan lak ti mi ka navan kan chim ko ma se detail ngai chen te si chen amati venti chen number ngai kan chen ka man chimti la la bok lak tu chen talok ke atulo se US volume pi zairam la an si poi athong chem ti mi ka GDP kan mata mi se khola mo US number 1 se pani na ka talok se Japan he pani la rak se mi sana tin talok na ban tai te ka atu Japan he pathum na ka ban tum madin hu chen atu I ram ngan chimi Paul Germany France Great Britain machan India Brazil eti strong pol hema kha I avan ital khoma min chen se Canada eti mo mi pol hema ti si poi athong mi volume bi si poi thong an ti min ha pol chen se ko bok lak chen the second lom sia chona tu navan chimen to kan ka GDP ka bangal ta so tu cho paisa le tin currency le hin atu he US ta zaida kan lo mo currency ya US dollar he zaklo athong mo zai di hunda kan lo ti mi de kha namen kan chim khong hama se US currency the US he sining he ke jong he atu korean ton na khen bok lak kan serve min ha kan client pol ke venture capital pon se la bok lak in ramdang zonga investment to min tam ngai company ke kan invest on lama kan currency exchange rate ke quarterly kan tila te thum ai report kan pek to na kan tok ba ton la mati to kan inflation akai te ka US tangka ka inflation akai ti mi cho US bok lak in US tangka phang khat ne arti pum tharak chok kho mi kha tu cha phang ret la chok kho ti ke aso mi chu chu mo tangka phang khat I tampa tangka tamphu ke achia ti mi ke se lama ti ban zo chu inflation US akai ngai ti ka US tangka he atamphu tu ro lo e ti ok ke foite na te in currency exchange rate mati bok lak tu chu tu le US tangka athon ngai leu se ta chu na koram chawza achiat ronga tu le koram tangka na US 7 ban zo ti chun US tangka cha thong tu cho ton de lamang sa ting li leng rak se chumu kataban duk asiban duk khan buak lak izau shim zonga hen atu euro British pound zong si se yen heaven zau ti zonga tu le te US ya tangka thena ja athon ngai liu bak ke se la pakhat bal ti tu chuma ka US ya amiak nak chu khatala ya athon cham nak chu khatang US tangka khavlei bum pd lak ne main currency yen mantika buak lak in sa chau nak chau mi Bretton Woods sa chau ni ya zong en mo sining zong en USA foi nak chen jinan chok tik zong US tangka manding in chok ding ti mi khan nak ti mi khase lama tika USA khatalai chen ai miak ngai nak chu valem pd lak man mi tangka ai chang US tangka he US dollar he lama tika treasury zong ne ken ma rong chen fed la treasury zong ne til pakhat ban tika du chan po tangka an print kho tika khen US ke an miak ngai nak se la tu balte he tok ding ngai mi pakhat balte chu president te zong ne hin chai ding a phuri lo tian ro rong ma si ha ka thai ve lo chu pin issue an chim ri mi ke man ka ngai mi ka thai lo mi jong se khomen na tin chai ngai haw chang ro ti ka I ka ro pa mi pakhat tu chu a break ti mi kan thai ngai che ko la thang chau chu ba mi mo Russia ne ban ro min ha pol Brazil Russia India China le South Africa makaram pangan khan atu he an ban ifon le US currency du sa tin zitin na dominant global main currency si mi khan zatin la kam phuk la ti mi he an tuak chu ma la atulolo buak tak tu achun taluk lila man kha sipoi chun volume pi athong cham pani na kan ti na te in currency exchange rate le ma ti an man mi chiu tu ka chun angan cham mi khan volume pi an man cham mi currency ma sanai sai ri lo buak tak chun USM man cham ton de ko chimin tu khan Sterling pound mo pound le euro le machin Swiss franc antila Switzerland tangka ke machin Canadian dollar Australian dollar Japanese yen ti strong pol ka tu li an man cham mi chiri kau na te indu sa ti tu chun ma kha long kha to ka a how to US bok lak sining hin chun mai le sipoi to ka chun ma kha US German he zela lo la ti mi kha to ka ja how vete ti mi kha ring hu dan chen so sai sia chon ma lo ka na tu he
ke kamma lai tok so he to ga chen hitlok pe USA hen phaisa ngai lu zero on da am print ko I mo back ke phaisa cha an du te pon print ko an du te ke an du da pon to ko cha zero on da phaisa he am print ni he ti a kam back ko lo wi mo si poi he akal ko ling si ko chu ti ken ru a so ni te te ke om pa ton te ka me ke phaisa printer po le si poi tla ti ai pe tlai na le phaisa print lo de athat na kha ti un phai le me phaisa ke nam he leitin da ke kana fian khoning sila ti mi te kha vakam fian to cha na si kho ta pen se ka van zob do la mo tangka inflation kan ti mi he kan ai sai ngai ma tangka print ti mi kha bok lak chun tangka tam de one print po wa tangka cha tap ka mi pi ku chung aban tam de po wa chun le thal nak kha aban tam de ti ka thilman kha tampu kha tangka tampu kha rak chia de ti nak se la bok lak tu chun US he global currency an nak ti nak zong kha gold standard ti min rak thai ko la to an de wa chun zaitin lami tangka pakhat the tampu bok lak in aman hi kan khi ala man ti ka ram pakhat chiu ne gold reserve an na ina sui an chi mi am treasury ne lama ka sinin khan ma liu khan US ka World War II liu volume pi ral bi pe hi a khan atai chang ding se chupina ma liu khan US ne adang rampol England te pol Russia zong se anu le in abom tu na tangka azalo ama kha tun de wa Pearl Harbor Japan ne to khlan cha ai tu velo cha ama tu ne khan thiam nam le zero an help me po tu karak pe min ha si te ka khan tangkarak nei ngai US ka achung chun lama te ka gold reserve zong ka tampi nei te ka khan ma liu wa chun US tangka zong ka gold reserve ke in an chia kan tila chu koram atu ta chuna koram tangka jong kharak thong ta tak chu koram tangka jong thati in reserve thati an dak nei rong koram tangka ki currency kharak thong ta tak koram tangka ke na tin chawza aban chet nuwa khar reserve bil ti khan an fo di kan tila chu man hu ma rong kan tu ma ti aniam nak se ma taban tu chu US jong ke kai pat lo chu mixing chan khan gold standard kan an chu ami ke se la na chim nak wa ka bang kier than lo sa du ka chu la ma kha chu bum ko se lo tangka print ti ka khin treasury ne US treasury ne an print ton le zaitin la tangka an print mi ka effect ti mi ke van tu ka chin ta chuna ka US dollar zakhat khin ka van tu man la mo tangka cha tap bak I an print a chun tangka cha tap bak I an print a chun ke ma ne ma kha bank ne US bank ne tangka zakhat ke cha tap pakhat ke an print ma khin ke ma ne ka tin ti ko si arian chawza ruang arian ka tuan ruang a mo pa pakhat ruang a in ka pek ma kha tangka kha kai lak than le thil ka chok lama ka chok mi minung sina kha tangka kha kal lama khan kha zakhat ni khan zai za la tuan man chang ti chin ke ma la kha pek pi na ke ma lila ne thil chok na ka man chang ma din tu chun ka chok mi pa jong ni khan sai nei tu ni khan kha tangka kha ai lak than le hun dang a ma thil dang pa chok na man than ve lama ti phun kin tangka man print chang mi khe zakhat kan ti na te in an print mi ke zakhat chana te in ke sipoi tuak dana chin zakhat long sanai sai lo ma kha ke aba pe zul mi ina chiti ma ke kaw pin ke akal chi lama ka ken chawza ni ke ma rong kan tangka print jong kan ra ling pa ngai na ke pakhat che se tam tu van print na kan chin acha long ti ai khat an print mi ke ta chana ka trillion pakhat an print mi ke impact wa tak ti ka chin 8 trillion 10 trillion tiang ke silo ma pin man ke impact wa khau ma ti ka khan tam tu I tangka print ke an ngap lo nak se ma chen tam phu niam nak dinga mo inflation ka tv jong kama kha tangka kha ta le chen chawza ne achu mi rong khan se pa la tu chana hin chun tangka ta tak print nak chaman khan quantitative easing and the security zalo chawza treasury pol le bond pol le chawza ne atimi pol tu ke achok an electronically na chok na company masia bank masia ma ka chok ton na lama ni chen ankal dan che se la kan ban impian dak mo na du ni la thu ka se ka pakhat na ka sia chu tu ke phangkhat cha khe se ko se la ka khin min ta chuna ma khe te khin akam song te khin min kamin na ke bt song ta na kan hetel ning la ma kha pakhat te ka ai chok ha e ke ma sin nga kum sang hu jong a phan than ko din na se khat na te ma kha si po ever to ti du na ta ka ma kha tangka ne khan ai le thal ma la thil tam ta tu kho cha ai le pat peng la pakhat te mi balti tu chana hen chan chun tu digital akal ka ti ka khan digital akal balti hen dollar ta tak I tangka cash back iti
chuak mi nak chan digital he akal dan kampal te aidang da urwati kru nak cho dollar cashback ke cho akal la ka hom ne thek lak la lak lo kho jong selo atram phu azor lo cho atang ka pakhat chini ka akal pen ko chumu lama ka sitika zai kan ting ha digital sia khan chun bank pol ni khen akal lak bank transaction pakhat kan tu atika khen te ka ke ta chun da ka ni chase company te ko se la master se visa card mo American Express card te kan pek ko lama khen kan zia ton ke kan zia la kan pek digital si ronga lama khen kan ma cha kan zuk lo na ti in kan ba chok nak sign mo kan chok mi na kha business owner kha bank ne fee rak lak lamang ha lama ka si dika kan tangka ban print dika kan digital akala chun bank ne ma ka fee te ka alak lamang tika kan kha tang bok tak I kut I kan tai bak mi chatap tak I tangka nak cha kan du sa tin atam phu kha ale pat kho mi ka akal la ka fee kan ban tan lamang te kan azor da urwatin ka hu dan se lama ka si dika kan marwanga ken nai te jong I zai kan ting ha covid liu I betak te Biden te ne tangka nak print liu le zero ron kan amiak tatak mi pol bank long te nak simi ka katalai jai sai ngai chu ma ka ke mi tam pi ne tangka kan ban han ti ka kan bank free ka tam to kan nga ton lama khabal ti cho akal dan ti ka tlampal ti aidang da urwatin mu atu ka question ka atu Biden ne avan covid li operate na ban ti cha kan question hai Biden choza ni 13 trillion paisa print chang ti mi ka adik mo ti la na van let kho hama silola kan ne cheri la da ma ka cha number ta ka awla ka thei bak lo la ta 3 trillion ti mi du khacho la keima ka pian tok tu chun tun do I kan chimla ti mi a khan pakhat chim ka kadu chi mi cho zai tluk la ju cha leiba an chu pi ti mi kha kha chim kadu ka ti pa kha la ma kha tu kan chun alon chia US president parok kan ti la chte ke ka kum alon cha kum som thum la kum nga chung kan ma modern atulio I chu center dian phun kai ti la cho atu kai ma kum pawun chin thang kan ma chan chung I achang mi long ka jok mi se ma chunga khan ma na ka chu US che leiba he 2 to 3 trillion thong long rok se na te in George Bush apa chana khan 1.5 trillion thong US leiba I chap ma din hu chun Clinton chana 1.4 trillion thong I chap ma din hu chun George W Bush Bush afa kan tila cho afa chana khan 5.8 trillion akar US leiba he mo ma chun Obama chana tham ni a khan boklak an 8.6 trillion from akar machun Donald Trump chana hin 7.8 trillion from akal atu Biden chana hin adi ri lo na ten adi dem chang ko la boklak I an tuak ninga chun 5 trillion from Biden chana akar la chimdu mi chu ma ka kum som thum la kum nga chung long khan US leiba he ram chawza leiba he 30.1 trillion from akai la Republican chana 15.1 trillion akai le Democratic chana 15 trillion akai ti nak se la 13 trillion bak an print ti mi tu khacho khoi kan ala ka thei bak lo ma khatu khacho zit ndak avasi avan halla okay apela se tu kha trillion tu I leiba kong rampi leiba kong khamo ma kha kong kha tu na van chim cha kha kha khan ka van pya ta lo la ye tu na van chim mi kha zai ruang da mi hi leiba ke kan ngai e a ho khida kam ba bat min se se ta ma kha leiba US leiba ban nei ban ti ka khan ka jong karak tuak ngai mi zai ho kho khim ban an ban kha mu ti amo la ma kha bok tak ti even zo a chun an ma zero tam do chu US chung I sipoi pol le company pol investor pol kan tila chu ma kha se ma jin hu chun aram dang chawza pol ta chun na ka US ka safe cham mi volume pi safe haven an ban ti ka khan chimdu mi chu ke US tuluk ta pol ni khen tangka hlei em ban nei ti ka kama phum pak chi ni chin chawza chiu jong ka tangka chan chan na cha si poi thad ta ka hlei nei cho lama ka khon du ton lama ki am bai economy ke US an khon ti ka khan US sin tu khan tangka an choi mi ke ani cha chen khon chen na te US cha lei ba se la ka pol kha se ma chun chawza chung li la an ma chawza chung department le an dan chiu ti ka ma kha chung ya na choi mi ke lei ba chen bok lak chen se ton US lei ba kal dan che le na question ka zang fa nak te ra kan no tiak than ta man leiba he ka tu I na van kale pa ko na leiba he zai ruang da kan ngai e a ho ke da kam wa ngai kam ba bat mi na se ti mi ka sa ko se leiba kam bat ti mi se na van chim pa ko da zai ruang da leiba he avan ai sa ti mi ka mo se leiba ka cho
kum chia US châu ra ne budget này US budget này hi za hi alut mi sala hi za chuak mi sala ti khan nei ton la ma kha na tit ning khan chan chana alut mi andu ning alu lo tika tangka khala han lo ok thalo mi ti budget an sui chang mi tika chan chana chin ma tika khan ke alut mi la chuak mi ai kai lo tika atang mi jaka khan han lo ok la that lo tika mu an man ma ti khan tangka choi haw ma kha abok lak chin tangka lei ba kam han nak lamang chu sakau budget an sui mi chung tu akhan deficit kan tila jate tangka azor bo tika khan andu ning tangka amlo chan pu akhan tangka choi lamang kha haw budget lin nak dinga lama kha president paruk chunga khan bok lak an kavan chimla lama kha cha angai tu ne khan jai banduk la an dir hun kha chu um pa chiu min la na te ke ma khamu to ka khan chin George Bush chana hin ro lo pin Saddam Hussein ni kuik arak tuk ruanga gaf war kharak chang lama kha anit ro lo mi budget an sui lo mi sitika kha gaf war ruang khan bok lak chan chin a city ka zum Bush chani ra kai mi lei ba he 1.5 trillion he adang jong cha vo chi men line na te in bok lak tam chin ma kha se Clinton chana in 1.4 trillion a choi ve la Clinton tu hi chu sipoi athiam ngai tin an dak chim ton ke tu ni chu kan thaiman lo la kan ka phan man lo na tin data ti even zau tik zonga khen aman pa mi chu Clinton chana sipoi US sipoi ha thang ngai chu pina ke US ne budget ti mi zonga khan deficit lo in bok lak in adok nak lei atham pol khan chin ke budget khatling tin tha tin puhan tin deficit ti mi kha ka ke zapin ka van fen nga dinga zai da se ke kan tilama budget an sui mi i aza lo mi kan tila chite aza lo mi se tangka sot kan ti khama se sorry berang hol kan tal lamang sual la macam George W Bush afa pa chana khan zapi kan thaiban to kan 9/11 liu kharak silate war on terror ti mi ka betak te in tuk hau tika Osama bin Laden te ne World Trade Center man tuk tika kharal tuk nak chema khan sa kau ti gazum kau machin Republican he ani inkal lana tek cut antila tek an short ton buak tak in sipoi pol antila ti company pol corporation pol an short ton le maka tek cut khala machin atu I war on terror wanga khan George Bush chana hin oidang US ton bia sining nak chan tampi na van kai 5.8 trillion baka kai la 5.8 trillion baka kai mi se la na te mak kha cho aman laman lo ti tu kha cho ma la dir mun chiu kham se ko la mu ma kha cho khat la ya ke ma bum pa hu ni na chan ral tu kha haw bu shim mi ke se ve ma kha cho ma US rampi se ve mi ne ma ti idir so kha shi bak lo te ka tuk ve na te in tuk mi tu khan saw tuk la a zai chan tuk ti tang ka tam tuk di lo ti mi tu kha cho ke zai tuk la tang ka ko nga khuan tu activity ku cha question of vu ve ha Bush chan kamo la ma chun pakhat mi chu Bush chan kan nan thai bin wa adi le ya khan 2008 akan the financial crisis arak tlung kho la great this recession atlung la ma ka US don bia and great recession ta kai pat lo chan atlun he oi hi long se 1930 la ma 2008 ke se la ma ta ka sipoi bit tak tin atla Bush chan akan vale bum pining se ka ho po ne rak thai mi su pa ko la ma ta ka unemployment rate te pol nong ha rak sang Bush chan akan mu ma ro adok nak le ya khan sipoi rak la bak le ma ka sipoi ban tlak khan Obama ne ban chan le Obama rian kha rak har ngai ve khatuk sipoi te bak I atla chu ma mi kha tlak loading in one bomb even kai ta than ka rian ngai se le ma ti ka khen Obama chana hin tam ta tak in zai kan ti ha 8.6 trillion bak man ama he ton bia American ton bia tam chem leiba ram leiba nei tar tu se le khatla ya e lok om ve mi tu chu amo lo chute sipoi ta rak chi tuk chu lama te ka kham thim ta hau chu ti mi kha chim nun chan chim ve lama kha chu man lo ti ku chu ma la dir hun chi khun se ko lo mo la Obama chana han tam chan cha rak sar tangka ram lei ba he la na ten ama chana van dok le ya khan du sa ti khan sipoi jong kha ban punghana ban chantar la sipoi kha punghana chu than la ma tik tu kha aban dai le chang ka tila chti buak lak chun ta chun na ka thlichia van ran thlichia san ling pi help me velte van torel tu kharak se Obama kha la aman aban thian di nu aban dai khan Trump ne khan ban chan la Trump chan kama kha se la ma pakhat te Trump sipoi thiam an tina ten hi kong te an chin ke ma dong ne zitin si kami he ti question ta nei mi te pakhat ka bok tak to ka Trump khat long tuan na te ama chena hin leiba 7.8 trillion bak chu pi ve ama he pani nak bak se ve la ma kha
buộc lạc in vẫn dạo chun vẫn chim khó đình về mi tu chú adong nak ama tham dong nak le covid vẫn về tất cả covid cha khăn tế si boy chia là thì vẫn phan rong tampi stimulate kan chu về chú ti khati ok se na te in thúc đẩy cái dấu tất cả khen covid ruộng ít trăm ne lấy bà man mi he 3 trillion francs se na te 7.8 trillion a chan chung van man te ka ta mi hi te ya chi vi te he ti la man ti khitu om ngai ve le ama chan lewa khan unemployment aniam chambak se a foi tha anuam deu da simen no tum kan tina te in khatlei a tu om mi chu ya hivil te leiba he ram leiba he ta khai tar ve ne athiama mo la ba ka hivil te anuam kan ti mi hi te leiba an ma khan umtar mi city mi jong kha tuak ting pakhat chu ve ting ka hi ro bia mo la ma din chun Biden chana hin covid van tika covid ronga khan sipoi chi atukla ti phan ronga petak te in Trump sinin ka van zut ve than te ka du sa te na tu he Biden khan chana hin inflation jong ka van san tuk nak se sipoi ka chi atuk chula ti an phan tuk tunga great recession ka se than sula ti ronga atu kan chimmi tangka tam te on print kan ti mi le ama chun covid liom na khan chun mi tam bi chu rin tuan lo indo tangka na kan dak pe kho matuk ta pol tangka kan dak nga mi pol kha tam pi ti ka khan inflation zong he tam ngai aban impact na khese ma tangka circulation khaban tam ngai ti ka khan adang effectual tam pi me te mo ki inflation asina tam pi ri ma kha chu thuk do zong ka chim te la na te in ka kha aital ve ka ti du nak bia tangka tam on rak alama te ka UC pai zong kha aban thang ngai ke tu ton de ka chim de kon 5.7 trillion percent tiang ka GDP ka kai Biden chen lewa khan lama te ka hitining chun akai tuk inflation zong akai tuk te ka se khawlo an ti la an ban zuk than ka tila chu sa ten sipai khan thing than acha ka man tlai leo pi si tu he fed ne tlai chu ma te ka ma chun Donald Trump chen 2020 from a khan chun interest rate na ka zero tiang dan rak thum kha covid rong khan ke anti tuk rong khan mo recession sula tin phan tuk rong khan la economic ka thi sula ti phan rong khan la na ten du sa ten ma rong khan anu khan chun Biden chen kampal khan chun anu khan inflation rong am kai ta than ka se la khavial ka sari sala tam tu chima chun abui tuk sola lu sa don kaman chai than thila ai ka hu da bo phen le chatla pe la ke etel ha pun ke se thank atha sia chun atui leibak atui rampi leiba ti mi he cham khum khum ja wa ha te ngai mo mai he he ti na he zau na tu na van chin na chun 15 ve from khen Republican la Democrat answer mi ke answer mi mo kan le ba ngai mi ke also president pro ya la me ya inte a ho ni hinda mi hi konga hin Republican Party mo Democrat Party ni da a ho ni khinda mi hi kong he ke an to kholo so lo khen a ho ni khinda mi hi kong he ke papak an chaite mi he kam ka zatin da competing collide in mo kan tore collide in I zone de mi party da hwa num silawa ametlok veko da oma kha atu zonga hin ram ta chun da in chung khare van ta chun sining ka leiba na kan nei deuh hi kan sining la kan si poi hi tlampal deuh chu van thing deuh haw van tia khja chan chana chun edin na bani show deuh hi ti mu khotron na show deuh budget khja tlampal chu hroi tu ne khem van thing deuh ding khe se ton la leiba nei tika khan chun mo leiba kan chamna ti tin na chun lama kha ke jong kro ngai ve mi chu se atu an economic policy and tilin ko na tin ma kha si national debt hizitin la kan chamla la zitin la mi kan zor tor la ti mi he kai pat lo an chim tuk lem lo in ka thai ma chun Trump khatalai tu chun Trump i tariff avan ti mi ni hen tariff van tu atika khen trip in alut mi tangka champal chum te la Trump chan zonga khan trip champal avan man chang tika khan ma chen leu i leiba ti mi zonga khan tangka alut mi ke bok la leiba zor tor tu khuma kha se la na tin Biden chana hin pakhat mi tu chu Biden tu he ami an chawza ning shim in hep tin an ru pa chang ko ru ti ru pa mi tu chu Biden chana khan ton da khan 5 trillion from leiba man ka ti kha leiba asi ka ti khamo na tin ma kha ataka chun leiba tatak Biden chani an sarmi he 6 trillion leng deuh se na te in 2 trillion from cho alut than mi ronga khan buak tlang khan aban zor deuh bia se maliwa khan Biden ni hin inflation reduction act la fiscal responsibility act mi kha Biden chena hin amban tua lama ni khan tampal de tangka thingdan mandan khamo du sa de responsible kan nei deuh haw ti mi kha amban ti mi la mai le tu chun hawam wakai zonga ke cho ke ma pum pa hu na ka chun mai le US chawza
xin hình hen lấy bà còn thì bắt tì đậu in cái mình châu dọn hen dậu trong nào sẽ lo nếu pin thì tầm bờ tì con chả và hạt đậu trong lấy bà hè rất là căn phi xin là thì mi cũng chia cái ăn hậu lấy bằng xí lâu in rất là căn lấy bài con giọt tao đậu la thì mi cho ăn chạy đâu thảo ruột tin cái ruột là mà khăn bắt khát tê vẫn chim cái đuri mi cho atu US budget con không vẫn chim thì cả khăn 2023 budget đã khăn number tí chia cái chỗ nằm mà trong dọc về chiều của lo mà Google trong search có chiều sẽ có là dọc về tiêu là buộc lạc chân lấy bài atu akar katilat te interest payment long baka hindo US chawza annual budget kantila kum cheer yan nei mi kum khat budget 10 to 12% thong do si chang chu ke billion zaruk on sari kar lak phong se lama ti van to ka chun defense spending mu ke ka ko yi cha yan man mi he billion zari chu budget mu alu adok nak chun 2023 budget ninga lama ka si te ka ma chun ke non defensive timi pol discretionary spending timi ta chun da ka pingya yi heti transportation veteran benefit the bol vial temu ma cha I an man mi man ka billion zasari se la van tuak tika khen leiba akat long ka pek mi man ka chawza khat diam man chun atam bak chang tu he lama tika khat pa hawang kai zonga khichuma kha zau na se ti khe kadu cham mi chu se la tu tianga han chun an chimmi ai tal velo la kalong thling lo ngai na ma la an chun se ma chu cho atu na van chuma to kan ma kha van zau de ha se la ni ting te mo atu ban to kam na pol la abikan lai mi he zai zo na khen da avan kan thai kho bik lai mo mi he kam van cham de na de ma chu kan to lai ting na se la zai khe da ke an to ha zai ban to pol da lam le ma kha pon khan te lai mi he kan diom hunin akan ru suang de mi ke zai da ase mati tu chun buak lak tu chun an ma chawza ne an chai de ha la mati ke ka mu dan tu chun an phari pan hi ning sim hin ke ka mu dan chun ke ya an chai de in pakhat ti ning long si lo in athada mi ti mi ram cha athada mi ka ta lei jong ne idea than nei ve mi ka ta lei jong ne nei ve mi te ka republican dong tha pang ti nak selo democratic dong an tha di ti nak selo economic policy khan na ten an fund de chun atha ti khin ke ka mu dan se pakhat na ka mu la ta chun na ka Republican the tech cut long ti mi jong he ya tech cut long te ya anti chen khatale to corporation pol tangkan hu pen khau cha tak chim chun mo atu tak chim chun buak lak I ton bia zo a chun atu I data ti even zo chewa chan chim ton mi ngai mi cho ke mirum le mi si fakar lak inequality kan tila jati asan chim liu bak sen ti chu USA tu liu ton bia mo la ke aluan chia ki kum tampi liu rak jur rak thok ka la ke alun chia kum tampi a khan chun ta chun na ka England na France city te pol na tu khado rak sang min si cho tu inequality na ti na cho arum mian rum tok si fa mi arum tok si fa mi si fa tuk la ma ka kar lak I pi tlai na ka ai dang tuk chang ti nak ka sa chim du mi cho kai chim du nak sorry la ma ka atu ju asa khan ma ka sang tuk ve chang la ma ka si te ka ya mirum ne azalo Republican nan ti mi che thak khat kan tu bo jun mirum ne am han da la la si poi ali pet da la ti khatalai chun aman ve ko money supply tang ka ili pet da se supply um da se an ti du nak ka se ko na te in ya khat thang haw mo tuk in salo mo chawza chai tang ka lut la cham mi che thak adi abuak lak cham chawza tang ka lu nak se thak da si ko ti ka hi na pol mirum pol he la company pol he haw tuk me mo ti khit ka che kharwat pakhat mujhe khatalai Democrat ne an chua pi mi mirum da pau sang da tu kan thakkan lak thala ti mi jong ke ka chaw hang tu phone la khatalai chin khi ma la pum pak ro nak chu si ti ka khemo an rum ve mi la an si ve mi chu chan tam pi chun pi pu chan ya rum mi jong vom ve ko nu ba tam da chu an sining an dir huna an zoom ve rong la thil pa ro an va rum ve mi la ma than chaw ve mi si ti ka ma ka nai zoom rong la than chaw rong dan kan ta la ti chu thak tam da na pe la ti chu kai or tuk dan selo atu jong cha avasi pa ko na ti khan democratic anti tiang ke cha aman kruat lim lo ma cha tu democratic ne an kalpi mi atu jong an chimpa mi unrealized tax anti mi capital gain tax la unrealized ti chumo capital gain tax ti mi cha tu ke investment industry ko umti ka khen company nam pian nak tinga ta chun na ka venture company pakhat ne adang company sina investment an tu cha hi tangka ka company pakha athang chawlan ti mi khan tangka ma the kan tila chite investment tu ka ma ka am the ti ka khan ma I kha company kha kum nga mo kum thum ma arau ti ka
million pakhat I an dak chok mi kha a share ta chuna a share jong tu ko simu lama ka an dak chok mi kha kum thum kum lia chen kha company ka du sa te athan ti kha kan ti la chte athan ti ka kha million pakhat I an dak chok mi kha million pathum ma chang hei ti ko si atu kum thum nuwa lama ti ka an zuar tik tu khan realize event anti ma kha company ka an chok mi kha million pathum in okay aza chang anti an zuar tu khan chon ma tik I an miak mi kha million pathum in an zuar la million pakhat I an the mi si ka million pathum miak ti nak se cha lama kha capital gain ka ti mi che se foi nak chun mo mi pi pum pak si ne company ke ta chun bia se pum pak si ne cheu la ta chun na in pakhat na chok le na chok liwa ting thum na chok na tin kum li kum ngan nuwa na zuar than le ting li na zuar ting khat akal la kan miak ma kha capital gain ti mi che se la capital gain ti mi tu cho short term gain si lo in kum khat leng ara mi po ke bok la kan chim du nak se lama kha capital gain thak kha zai ti zai za ra in lam pek la ti mi tu ko cho ana chai te la ma kha cha pa in ka che to na tin unrealized gain an ti mi tu cho ma kha tuan deuh ka chim mi chun thiama khan company ne 1 million invest mi ka 3 million ai chang lama kha ai chang mi kha an zuar lau silo silo in na chok mi kha ting thum na chok mi kha ting li se aman chun na zuar lau na tin bok tak na thai mi tu cho ting khat ka miak ti mi tu cho market sin ni na thai cho lama kha chim du mi unrealized gain an ti mi chu ma kha I zuar ri chung lo mi amiak ti I thai tung mi ta chun na ka bok tak an Robin Hood na ai ti phun na nei a stock pakhat na ba chok ti ka na zuar han lo chung po chu ta chun na ka bitcoin hi ti ko si ta chun na bia mo bitcoin thangkul si dio rong na chok hi ti ko si la atua zana phak pan thei lo thang som rok rong ma phak nga thang som li na mia na zuar ri lo chun a realize event si lo capital gain te pol lak akom lo na te in akal laka na bank ma na brokerage account akhan na miak mi ka chama kan ve kau la pakhat te tu chu man athat ve nak tu chu in te pol chok na du la thil pakhat na tu adu tika asset ka nei kau tangka anu le abek ka nei kau na ti tika Robin Hood statement kan ba pi an hai ti kau si na ke Maryland brokerage account ma Fidelity ma na nei ni po mo brokerage po ka na ba pi an ha ti ka kha bank ne khan ma ka I current value kan ti la atu liu I thong som rup value asiding khan anin tuak piak la hi pa chu choi thu se kau ti khan anin tuak piak ve ma ka democratic na analak la zuar ri chung lo mi paper long in gain asari mi ka unrealized tiang ka check lak an team la ka tiang na ka cho to bal mi jong silo pina ka tiang ka an luan de ting karwa ma ne khan tam tok si poi ke investment tu dan jong ka ro di la ting karwa la ka pol na ka long ting phone la ka pol la khan la ma chun khatala ya democrat ne US ram chungi mi jinan cho jong he ke kai pian dana chun mai lei cha tuak chi in reserve che de usi ti khan du pa nak siting ka mu dan sela republican ne atu jinan an cho lamang mi jong ya an cho ve ko lo ANTV ko lo selo mo khatala ya republican jong ne ma tening te hin chun jinan long ti in ka lok thalo mai le ya kan economy he kan sipoi he ki fossil fuel industry kan kal tak in clean energy de wa kan thial how ti mi jong cho ya ampom ve in ka jong kha an 20 ko lo ti ke che kamu dan se la ta ma khan ban chim ri ka du hoi mi cho green energy ti ka khan golf war leo jot but apa chen leo I golf war mi jong se akal lak leo khan ke chu US ka phan di la ka thailo na ten an chimpa mi cho US da si man da kai to da si kha anaza ti lo da si kong an dak bui ta tak lama akan an pian bak mi cho US ne hen kan ma ne da si kan control kho ti lo Middle East ne control ti kan piang OPEC ne control ti na piang Europe lei zau zonga an ma ti jinan chan chu pa ve ko na ten an ma rami an poli an chu mi anaza lo Russia ne atu Ukraine atuk mi kong zonga apiang ko mi cho leverage bak ya man mi cho gas sa ko lama ka si ti ka Europe ram pol la American ram pol ni hen western country kan tila chite hina pol ni hen kai kam hu dana chun matining te hin chun chan sao cha hen fossil fuel he kan ma ramin achuak mi la tom tika fossil fuel ke jinan economic base kan kala chun kan lo la tika an piang ngai ting karwa lama ro du sa te in ma kal tak in ki green energy le ya transition to adang tampi mu ke solar energy jong se ko se wind energy jong se ko se thermal jong se ko se nuclear energy jong se ko se ma ja tu le bang cho hydrogen ti ma cho ke ti in energy san nak jong kha tu hi ti motor ka ta pol mong kho ding tiang jong kha tu ke research an tu cho ma liu se kai chim du nak cho democratic na an ti mi jong kha new thil thara industry thara
minak chain research and development pe da usala kal da usala industry thar saru city kha anatit mi se ko kha chan sao cha chun atha da ting ke cha mu dan se vela kaman tu phuna khan andir mun chiu kha ya matin aneng hi da in ya ke ma tining long ti khasi lo khat le jong hi da we in culti e ram leiba tu he zording ya antu lo ti mi kha ke cha ka diam mun pakhat se ve kalom sisa kalom sisi na kan zo tu pi na comment te kan van rel pa ko ma chana comment te zom van kan pe chiu ma chun tu ke kan live fe khoi da chau kan kal chang e share na ra kan bo mu la zapi mi tampi ni ang kan zo kho na ha ra kan bom cheu tu he ro ding mi tampi tang ri e ulian ba zo na khan kama ma khe lai ba cham kho na denga atu ina ti tax an khat min ha pon ha khat lom pa tam to khat la wen ati ma ti ben tuk ter khan ma kha kha cho ke corporation da na va thi na ha na den ma kha kha kama na kan thi coding mi ke ke na ro ko mi na ro na ke ng veng ha ma achuna ka ke atu I tax de po income tax de po as a locate lom te kai tar de hoti bum phai mo me ke bum phai na ke an tu ha mo hoti bum phai mo ma khan le ba chum ko na ke personal pum pa kha kan thila ma silawa ama chawza ke am man paisa man na kong le u to da an zo nga ti na ro ke na ro dan te chim ta la akan pum pa kha kan thi te nang na chimdu nak chama ka budget akan ki corporate tax kama adi ka buak lak dawa an chia sila pum pak minung pakhat chiu income tax kama pakhat nak an chia da ti kin chimdu nak sitin ma kha corporate tax cut kha cho ke corporate facility ate ka ma kha pum pak teng ken akan thi ke pum pak kha cho tax cut ti lo kan akan jalo akan ke akan tam deu tu kha kan pe akan taxing se chang ti akan ma kha tiang na ke a chok khomi sang ha ma me leba cham na dinga ken ma kha tu kha cho an ma jalo an chai how chu se lo budget we diga khan zai zone in the revenue kan hula ti mi kha detail cho ma kha budget kam mo la dok na kha detail khan chun ka man zau ti lo la na tin ma kha tu kha cho bok tak tu chun ma kha budget an sui ning khan akal how ko la le na ti in ke chim du nak cho idea khan jia republican ne ankal pi mi thak khat chia chun company pol thak kan khat na chun an cha thak pek ding kha thom deu ti ka amiak mi tam deu tang ti nak se cho thak khat mi thak pek mi thoma chun mu lama ka si ti ka ma kha atang mi tam deu tang ka khan sipoi kha akan tang ka khan thi than le ai le thel ronga zapi cha buak thak in ho cha po than hem jo company thon dewa chun rian hang khan deu na la rian than chau deu te ka mi cha jong rian kan nei deu la ti kha ankal pi mi se ka piang ngai ko ma kha tu akhan chun na te in khat le ya hituk ram leiba anei ko wa chun ke khat cha haw mo tuk in jo khat la ya mu nak ding cha ti democrat ne fak tu kan kai ta la ti pol la jero mi rum long te kan tin ha ti jong kha chutiang tiang cha haw ve mo kan la kan ne tong kholo mo ti ka chim du nak mai jam chu se ki okay so si chun tu cho tu e ton da jong kan kan van na van chim pa chong te inflation ti mi kong akan me inflation ti me tu team nak jong a inflation he ke top issue ba kai ta me se ba premium mo le me hi diga hin inflation ti mi dia hin zaida inflation ti mi he se ti mi de ka kavan fen na dinga va kan chim ta la me inflation he athat nak ban to ken athat lo nak tam pi we cha ma kha kong te inflation ti mi te he na rakam fian ta la se ka si kho to kan gan chim kho ka van azom la inflation he ke ma ka pian dana chun thilman kai ti buak tak ikan thei dan thilman kai kha se ko thilman kai ban ti ka ke tangka ton de karak chimin tu khan US dollar phang khat ni alon chia kuma phang thai achok kho achun tu kuma phang rit long achok kho ti ka US achok mi RTI kha kho na bu khan achok kho tu US ka asining aniam de ti nak se cho US dollar man kha aman kha asining kha aniam de ti nak khe aso chami se inflation ne lama kha inflation ne athalo ti long ti se phone lo US stream ne ka inflation nei jadu chu buak tak tu in panhi in pathum ka lakrong ti ithing pang tu kha du bia ke se nei lo rum kha du lo deflation ti se ve hoi le inflation lo I deflation ko khido ti nung ngai ve ho chu Japan ke an ton bak mi chu Japan an ton chu ma mi se Japan si poi ke betak ti in asset bubble a burst anti lamu arak ro nu 1990 song su ro ka ti ma nu kin
Japan ke foi te na tun mer ko ti lo mi ke deflation scenario status an ruang sapa mi ke la ma ka che factor tam pivo ve me te mo kai chim du nak che kha deflation jong ka ti nong ve ti bia khamo la inflation kam palti uma kha chen tha chawza sipoi athang choti nak alang ve la ma kha chunga khan inflation tu he zaini da a chu pi zai ruang la ti mi tu kha tam pivo me te mo na tin atu tan I Biden chan I kan ton mi inflation ni chu ki ma kam hu na ka point thum siu se point ni song kan chim han la mo la pakhat nak chakrak chim chang man tu khan covid ruanga betak tin tangka tam tu kan man ke sipoi ka chi tu so la ti great recession ka phan than la ti phan ronga la tangka ai le pat mi tam ngai madi nu chen apan hi nak covid van tika ki chan tam pi chen buak lak I mati kin Walmart kin man ta chun si ta ka Walmart ka US ngan chami company sipina ma chen thin man kom te zapi ne zikan kal nak se ki jong ka kal pa lamang nak si kin Walmart kin ta chun man so la zai kan ting ha covid van khan chon rian tron tu pol kha Walmart ni ken ma ka rian tron tu kal na na khan Walmart ni ken thil kha supplier sin ala thil a chok na kum ve US chung jong se khau Mexico jong se khau ram dang tampi jong se khau tampi chu teluk jong a se khau lama ka sina khan thil kha achok na le aniam de wan alak na supply chain kan tilama ka supply khama ka alak nuwa kan ma sina amiak tin in mi sina kan zor mi se chumo lama ka covid aban chantika khan ma kha supply ape tu pol company pol ram kip kha taluk ta pol jonga shutdown ba kan tu cho mi ka rian jong tron tar lo ba ka phi ba kan phi chu lama ka ban sitika khan kha supply andak lak nak pol kha tangka thilan chok nak pol original provide atu supply pol kha tam tuk rian tron kholo tika supply khan du ning thil an chok min haning khan ampi khoti thalo lama ka supply ke chain disruption ti lama ka abok lak kha supply chain ning pi khan thil ka buai ngai pakhat na ma cha pan hi nak covid lewa khan atu ton ka chimin du khan Biden leo na ke na ka covid lewa khan ina khan tam da rian tron jiu si tika ina khan tron silo sila tron lo khan jiu se chu pina chawza ne khan tangka na khan akam pek cho akam ban pek tika zapi ni chun ma leo khan da stock na rak kai ngai chu hapo ka stock na kan miak ti strong stock thiam min nak tam ngai chu lama chu pina hapo ne kan thil kha ma lewa khan tangka kan nei ngai chu ti ka thil kan nak chong ngai chu pa chu na ka lai mi tam pi ma lewa khan ku su sel akai ta tak ti min an tam pi chu la mi pi ni khan thil nak chok du ngai la chok lei la kan chok du ngai phone khata lai ya kan chok mi thil ri kha supply rak tu ti asar tu le ya khan la ren tun tu an dak thom ti ka khan demand sang tuk supply chain ala phone ma te ka khan demand la supply ka an hi abak lo ma le covid lewa khan ma ni nu chu pakat hoi mi chu labor market ke rian zalo lian demand la supply ni ti mi te ka man ifena de na ke example va kan pe ta le te se demand ban ti ka thil cho tu le kha chok du nak long thin kha chok du nak thajang kha ngan tuk ma ni nu chun azur tu le in chok du nak ko na bu an chok kho ding asar siam tu le kha sar tu le kha production le kha sar tu le kha supply kan tila jete ke ma ka ape tu le kha acho du tu tluk in an sar kho law covid ronga kan sayung polang nan khar mi sitika thil tam tuk ronga mo ma tika supply ka du ning an pe kho law khatala ya le me pi ka tang ka na kan ban ne ngai tika US diam hun hi ti bia me pi na ka kal la ka chawza ne stimulus na kan ban pe tika tang ka kan nei pa ti ngai tika thil chok kan du ngai phone kan nak chong ngai chu zina kan ke zikal kan ti pa ko na bu khan online ha kan cha ngai chu ti to ko se ma di nu chun pakhat mai mi chu covid leo I lungput pakhat rak mi ke ma lilam man ne ma la sin ni chiwa kan nak tok ton ti ko ro mi chu chan chung rian tuan mi kan se la nun nak pek tiang an rian ka kan tuan la mo ti ka do covid tuan ro kan thi so la ti do kan nak phan kan nun nak tiang do kan nak phang chu zapi kha ma ti ka rian tuan kha ke inhek kan tim bak law zai tok bil kan pek khol zo pai law nun nak liam nak cha chun ti mi lungput anei mi kan nak tampi lama tika rian jong kha ai phuak I rian 20 lo min tampi la Trump chan liu thima khan ama Trump presidency adok nak le kan 9.8 million the unemployment si chang cha ya chin rian tam covid rong khan ho ko rian tron ok lo tika rian ne din di lama kan tar hoi mi che zaile si ti chin rian 20 kha kan ma US chung li la I taluk te pol la supply chain chu hum ko sa yung te pol chok mi silo US chung li la do ni chero kan ai mi le restaurant pol kan ai mi le zelawa US chung ado bok lak in ke savit api tu pol ro chum tu pol do timi kha tampi an ve cho worker tampi an ve chumo la khana tam tuk ni khan rian an tun ti lo tika ane phu chiu tika rian nei tu ni la
ma tin han zikal ok chat lo tika roi restaurant ha do kan cha deuh cho ma tika restaurant na kan chef na atun du lo mi chef na an lo sawan han lo khatala ya la mi tam tuk ne la kan cha tu khoi na chu la khaman tuk si tika kan kha restaurant le ni kan rian tun dun tlom tuk chang tika kan la kha do tam atun khomi po ko chu an tin hala lo wei an kai tar khu ma chu la kha tam pi pek na chu azai ti ti zonga sipoi akal nak po tu kha ji chi deuh an ti la tangka ke tangka tam pi in la kha tam pi an dak pek na la ma tika wei kha kai phone ke mi khamo wei avan kai tika khan covid leo ka sa ko na te in sipai avan ele thal than tika atua khan chu khaning khan la si lo tika khan wei avan kai tuk chang tika khan chon bok tak I a company pol chiu dir mana khan chon sipai na avan chi tha atu lamang chu fet ne avan thing than chang tika sipai ka kai tuk la inflation at aran tuk chang tika kan thing than la man ti chang chu mu la ton do ka chimin do khan tham adok nak la ya 0% interest rate and thup nuin atu chen bitak ten chakan tla ilan ti interest rate en kaitar maka interest rate en kaitar na asulam cho brick and out ti nak se ko sipai kha sipai brick and out chang tika khan an thing mi ka si tika khan kai chim du nak cho tangka zapi I wei kan tila jte khe la kha kha ara kai tu thing kha hau than be hoi ma ni khan inflation jong ka sarmi city kha ka chim du nak so sela adang factor jong kom le ko na tin ki ni kam hu dana chen ma kha bok tak chen inflation asina khat angan chammi chan sitting karwala ma pi na khan geopolitics pol tampi la ma chen oil and gas la ke opec kan lak la zalo kan lak idasi ko nga an boi mi ko ngi ti po so vom ko na tin bok tak cham chen ma kha pol kha main point just ruatin inflation a nak kha ting ke kam dan chen se se chon atu he khoi nazi pakhat leng se chang he atu Trump ni a interview tampi zonga be fanga du big mi ke tariff se ati ti tiang dong ka chim chang tu ke le ma se ti he mi ko te heaven kal taw sila me he a economy policy zonga me he be tak te ke event akal na ke interview ke pa me he la pi sina chim mi si te ka me tariff ti me he ka benefit ko na denga compel te zaida asi ti mi te kha wa kan chim tala tariff ti bi che ke kai pian dana chen special tax ti ko se tax phun khat se din tu kho se ke ma kamu dana chen la ram pakhat la pakhat sipoi en tu atika trade en tu atika thilan anazor ve la kan ma US ne ramdang azor na tika export kan ti ma chen an ma ramdang ne US chunga thila kam zor ve tika import akam tu ve chumu lama ka an ma khatalai teluk mit izawa chen export tak se ve lama ka US ram chung I ram dang ne anvan zuar mi pol kha ma khan US chawza ne tax alak than na la kaldana khan phun hi nang an kal ton ke percentage ma kal mo silo sila ke transaction pakhat chiu khin la tangka khian an kal ta chuna ka motor pakhat na lupia thom khat kan chet la hai ti phun mo silo sila hewan duk phun asia chon zaiza percentage ta kan chet la ti mi kha uncle pi dan sela tu lebang ka check Trump ni khan ke ma ka kaya chun zairam pau kan ma he trade deficit kan tila chiti kan ma nak cha kham yak da mi po ko che tariff ka lak din hala chu pina taluk lebang ka 60% ti han ha chun ka kai tar la ti cho ma ka bok lak chun na chim van le than nak dinga chun chawza ne thek alak min ha phun khat che ve ti khan ke kai pian dan se thek phun khat se na tin ma chun tariff I khatalai asat chin phet kan tila cha ama ai kal I ummi chu subsidy kisi chu chawza ne company tampi subsidy pek ton na subsidy pek na ti ka ta chun na kan ma tax state na company po van thiel na se tian du a chun tax lak lawin incentive fan pek na chu subsidy pek na tax na rate na show na ti ben dokin chawza tampi jong ne taluk jong ne ka tu mi US jong ne Trump jong ne hen trade ka ati trade alak nak jong he taluk ne khan chawza ne anma taluk pol kha subsidy tam to ka pek ton na lama tika khan ha ve din thap ne khan aru nga khan ma kha TV sitting karwa la ma kha trip kha athat ve nak pakhat tu jo ke sipai mati I trade van I petlai nak khan mu ma khan ke leverage anti la ke zai kan ti ha bia khia nak ka tila ma bia khia nak la zelo thil sum phiat nak cha khan aji chi ngai mi pakhat I man ok ke tha ve kan tila chiti lama khatika amma ramdang he irwa na ka ke manrwa
มันถูกก็เสรำประคัดละประคัดมาติเทรดของเบียร์วันรัวนักมันรัวไงประคัดคิดสิเวติกาขันมาตินติจุนนี่กันที่โคหิที่มีค่ะตุตาชนักinterest rate เคเฟดเนี่ยสิปอยชักไหลนักมันตุกขันมาติมันนักทุลประคัดคิดสิเวและมากค่ะมาติวันตัวกันจนUSE trade ที่กันจะติกาเข็น US trade อันนั้นจะมีเฮ USI trade มีเฮตลกละ EU เฮกุมขัด700 to 800 billion ทองเฮ US และ EUตลกUS นี่โมตลกละ EU เฮอันนั้น trade มีเฮ trade volume ก็ตีละจิตเตมีเฮบวกหลัก in billions จะสรีกันหลักทองเซมาจนอันมาทั้งตัวเม็กซิโกและแคนาดาโมเม็กซิโกและแคนาดาเฮจะรุกจะสรีกันหลัก billion ทองเซเบมาดีนูตุคุณจนคิดตั้มเพียงวงริเมตแต่โมเคตลกเคเซาท์เกาหลีญี่ปุ่นที่ที่เตปอลเคอดัมกันวงเลเบนนาทีเมเจอร์เคชิมเบียมันจะขัดอะไรแต่เกาหลีเราตลกเลยเห็นแต่ฮาวลาอัตริพาร์เนอร์จะมันสีเวที่มีค่ะมันจะเวียจนตลกเลยจ่าจงคันสเวก้า US และ EU เห็นกุมขัด700 to 800 billionเวของอันนั้นทรีเวมันจะอัดช่างตัวอันนี้ตัวญี่ปุ่นเซาท์เกาหลีมู่ญี่ปุ่นเห็น billion จะทุ่มสมงาของเซาท์เกาหลีจะทุ่มสองไอ้ที่รองอันนั้นทรีมิสิแหละตัวตอนนั้นทรัมป์เนี่ยคันมาค่ะทรีฟกองอาชิมที่การมาค่ะทรีพอลเห็นบวกหลักจนeconomic กองวันที่การพัฒนาเอาริฮอยมิจูชิมต้นเดียวกับพิลมิจู trade deficit ก็สิจู US เนี่ยบวกหลัก in รำดังสินะที่เราจะวร์มีแหละอันมันอันมันวร์เวมีวันตัวคันกุมเชียร์ US 1 trillion เดียงมาของเฮ deficit ในแบงก์อพอยนักจะคัดเลยพวกคันมีอยากเดาที่นักสิจูแล้วมันก็ชิมนักจะรู้สึกเต้ก็วันนี้เฟนนัดดิ้งจนรำดังนี้กันสินอันวัน US อันวันซัวร์อันวันลัวกันจนอเมริกาเดียงแต่กันมาอันรำดังกันว่ากันละกันตำโดนกันหลักที่ดูนักที่เขาอามาแต่แทงกันซีโร่ in US เนี่ยเช็ค deficit กันที่ที่กัน US เนี่ยแต่ฉันนักรำดังตั้มปีสินะที่เราจอดเว้นฮะอามาจอดหน้าอีอเมริกามีตั้งค่าขัดฉันนักtrillion ปฐมรองเสียที่เขาสินาทีรำดังใน US อันวันซัวร์ทันเวอีอันมีอยากมีค่ะ4 trillion ทองเสียแล้วพอนักจน US เนี่ยรำดังไม่ปีสินะที่เราว่าซัวร์แล้วรำดังเจ้าจ่าสินะตั้งค่าอันวันหลักทันอันวันชั่วปีมีทันก็3 trillion เสียแล้ว US สินะอันวันซัวร์ US ไม่ปีสินอีตั้งค่าอันหลักทันอันชั่วปีทันมีก็4 trillion จนบวกหลักตัวจน US เจ้าจ่าค่ะรำปีค่ะไม่ปีค่ะ trillion ประคัดกันส่งที่นักเสียบวกหลักตัวกันจนแล้วมันก็ deficit ก็ที่ดูนักเสียรำประคัดแล้วประคัดอันนั้น trade ที่กันโมแล้วมันก็ชิมดูนักเสียแล้วมันก็สิ่งที่กันทรัมป์เนี่ยไม่ตักเตือนมันก็ไฟอดุปะรัวก็ที่มาเด็กกันทริฟมันนักเสียป่ะเว้แล้วมันก็ทางไอ้ที่กรัวขัดเลยอ่ะมันจะประคัดโจ้traffic วันที่กันทริฟอันที่นักอสุลลัมจะประคัดโจ้ทรัมป์ที่ตรงนั้นเอาปีละมั่งมีโจ้ local business โมรำชง US รำ business พอลค่ะกันกากุยนะให้นายให้กันบอกมีนาเสให้นายอันหิมนักจากกันตัวมีสิทธิกันตีแล้วมันไงกันตีแต่ชุนนักตุแคลิฟอร์เนียอาเคนไวน์อันชัวติกาไวน์ชัวตัวนี้ไวน์ประคัดฟังฟรานชัวเขาให้ที่เขาสิทธิเพราะฉะนั้นคัตเลยฝรั่งและอิตาลีที่พอลเนี่ยฟังเรียนมาเขาไวน์เทียมๆกับคุณภาพขัดบักมีชัวเขาให้ที่เขาเสแล้วมาติกาฝรั่งและอิตาลีใน USE ที่อันมันจวดติกาขันไวน์อันมันจวดติกาขันZapi ไม่ปีจ่าจนฟังเรียนเขาจะกันจอกละจ้ะไอ้ขัดก็มีสิจงอ่ะจนมูคุณภาพขัดก็มีสิจงอ่ะจนแล้วมาคัสิติกา US โปรจ่าขันอันนี้ก็แล้วฟังทาอันส่วนเราจะมีข้อเราติกาขนาดโปรจ่าขัน US business จ่าขันอิสรามนักขันที่แค่อันสูงที่นุ่งมาติกาขันเจ้าจ่าในขันอาศัยเขาตีเราเฮ้อันตีร่วงอ่ะขันทริฟขันอันหนักแล้วแต่ชุนนักข้าฝรั่งและอิตาลีจ่าอีไวน์อันส่วนมีเปล่าค่ะแต่ฉันนักฟังลีทริปกันในหลักนะอันที่ละมาแต่ก็ฟังใครลีฟังเลยนี้อะไรชัวอันมาตาค่ะฟังเรียดคำฟังเลยนี้ไอชัวอาการหลักเจ้าจ่าเนี่ยฟังลีคือชักหลักนารวงอาคันโมละมาแต่ก็ฟังเลยอันเมียกนี่อาจจะฟังเลยนี่อันส่วนเขาต้องจ่อมาแต่ก็ US company ปอลค่ะฟังคลาสสิกก็ไม่ปีน US company กันจอกเดาจังแต่ก็คัน US company กันเมียกเดาและประคัดบัลติมีตัวเจ้า free trade อันที่ละ capitalism อาจจะ free trade ค่ะ principle บักสิที่ก็ free trade ที่มีเจ้าใจมันตุกโดนตัวเราอินมาละช่วงหนึ่งเจ้าถ้าจะมีเจ้าอิสระเจ้าที่มีแค่เสียแล้วมากับ free trade อันดูนักเจ้า capitalist society เนี่ย free trade อันดูนักเจ้ามาที่อิสระเจ้าก็จนรวมนักอัตมาขันจนอันเป็นอิสระเจ้าที่ก็ขันไม่ปีขันมียกที่ขันอันหูดันเสีย
le maka tondo I kachimia kan mati tu ka chen tariff avanti te ka chawza ane avan chia te ka rammi ni kan fangthra I an chok te ka kan ram si poi atu cha kan chen amiak ko na te in mi pi cha kan fangriat I kan chok ko mi kha fangthran chok hau chang la mi pi ka fang hi kan sung ve hoi chu kan laka la efficient tuk chu se ve lem law la maka tuak a hau mi pakhat chu ve ma chun ta chun na ka trai kong ma ti man tuak chun taluk le US na ka ta chun ko se taluk ke tu ning chun manufacturing a thil chu na ka sar na ka mo an thiam an thong minong long an tam chu bina an labor force chong ke man tuk thil chu na le chun chan experience nei tuk ve chang te kan an efficient tuk man ti la chu rang hol chun an thi yau ngai ma ti ka ma chun US le chu bok tlak in kan la kha san ti ka labor force sang le ma ti ka electric vehicle ti ko si truck pakhat an chu ai ti ko se truck pakhat an man chu ti ka taluk ne atua taluk ne thongkhan atua kho na te in US company ne GM hiti phun la adang company ne thonglei ti long an chu kho ya ti chen adang a fak do na zai po kham fak do na man liam te ka check to pol jong wa te da pakhat rong ba se ko se ta chun nak bia mo lama ka si ti ka khan taluk ne thongkhan asar kho kale US company ne thonglei ti in asar kho ai se ko si ta chun nak a lama ti ka US chawza ne tariff ka ton de kan chimi bendu ka avantu hiti ko se avantu atika taluk motor pol kha thong thaili na chang than ka le khan thong le ni zo mi kha tam do nan chok na te pakhat ve mi chu US ni kan chen tariff ka taluk kha anti ko lai na te in US ka taluk kha long azom law Europol jong adang valai pumbi ram tampi he azom mi nak se vi ai la ta chuna ka ma kha truck lila kha acheu company ni jema kha truck lila kha an si poi le thalna an han ve mi rak se ai heti ko si mo lama tika US company ne taluk sini darak an chok chun thong thai an chok kho mi kha a tariff umrong atu chu thong lei an liam chang tika an si poi chakal ko am yak daw na te in khatalai ram ama US he ma kha business ba ka aizom mi ka ta chuna England I company dang pakhat vate ve ko city khan trip an dak tu ve tung lo chen thong riat in do kha thakan chok kho chang thong thra khan dan chok kho chang chu lama ka US company khala England company ka aizom min cvv ya chun US company cha hlei hi lamang man hau England company cha thong fa long man lamang hau te ka US company ka competitive advantage an nei to peti hoi lo ma akhan chun lama ka sidika khan a trip van tu tik ti jong akhan US pi long ne va tu ti akhan chun ke ka mu na cha thi yok tuk lo ta chun na ka taluk khe kha bitak te in taluk trip kan tu ala an ti akhan chon ama US ally semi pol European Union ma adang pol VLT he khan hi in an tui ti kan tu ti la ti aizat te an tu ti bal te akhan chon affect ka thi yok do ting ka zum chu si tung lo akhan chon taluk ne US na tu ko zonga khatlai adu mi po adang ne andak chok ve akhan chon khatlai ka dam miak chang cho ma te khan ma chu khatlai taluk zong ne chen thin hun ve I ma ti na ka ti ve thama che ke ma dong ka santar ve kho ko de ti chi for chat ti an ti le merang ne chen na ti ve ka ti ve la ti santar thlo ma akhan chon mi pi cha kha adong na kha mi pi cha khan ke thilman kha kai chin thlo ma khi si kho ka se ve la ma kha ke ma thei to ka chen tok ngai kha ha waiting karwa la khatalai men tu khan chutti I chu boi chung van chutti na ka bi ru na ka be khia na ka van man nak dinga atha van ti ram pakhat sining chiwa an ma sining chiw in man nak thulam van man kho khan chen thil tha chu se ve ko lama kha kai pian tok chu se trip kong a chun si chu tu kha na van chimban tuk chu na van fiang ngai ko tu Trump ne hi ti ra tha ti achim ngam na khe atu ke taluk chauka I mean van mang ko silute US mepi he ke anma a consumer tambi kan si ti athai ronga mo silawa numbers pakha ka ngai ro ma ti ra tha te mo atu 60% 100% tiang ma achim te ka kan meki ke mehi rong consumer kan tam tok ronga ma me he ra that nga ra tha te achim ngam mi singa ti ke narona te man ka chim bitala oma kha tondo I ka chimmi US ne haula major training partner hausina hauhela an trade jam taluk ne te haula a trade jam veti mi kha ma kha ka chimmi khan ai khat ngai ro ting karwa US ne trade tam jam atu mi na cho taluk le EU le Mexico le Canada cho Mexico taluk le EU a 700 to 800 billion from trade in tua machun Canada le Mexico a 600 to 700 billion from an tua
maka US dia mun se ma te ka US cha chun trade angan chami a kan taluk la EU city nak su te anezat lama chun ma achang tu a nei non te Mexico la Canada khan ma chun taluk dia mun even zau ve a chun taluk cha khan a trade angan chami kha angvalem pike phena trade ko na buwa trade angan chami kha US la EU kan se ve ba an pathum kan a foina taluk la US la EU kha he tikan an city ka tina cho ma te ka taluk cha khan awin ngoi trade I alut ve mi kha bok la kana trade ton mi kha US la EU a billion zasari zariat kan lak ve na trade ma di nu ya chang tu kha cho Japan la South Korean se la zathum la somnga in zathum kan lak rong se ve chang la kai chim du nak cho taluk cha khan US la EU kha pana an ni chiu chiu wa khan angan de ngai ma chun US cha khan chun Mexico la Canada jong ka taluk thuk de mang sa ko lama kasi de ka taluk he azalo lo mana he leverage tam de anai ro ka ti lama de kan taluk wat it tu ve na si itong ve si vantia khan kai kamu da na taluk ko ana de min la tin karwa ya tin US ka trade angan chami ai tal ve ka khan an ngan ve ko na bu khan US percentage ka angan ngai ti ka khan taluk cha khan ve en le kai ma mu nak so ma kasi de ka khan achung ta tak chin detail khan tam pi vom ria le ma number zau khan chon ma ruangan Trump jong hin matin ati ngam da na khe se pa la tin ka zun ma chun khatala ya man to ka EU li la jong Trump hoi se cho taluk hoi se lo chu ma ti ti ka buak tak taluk chai angan chami pan hi buak tak I ma chan achang tu ka ti mi Japan le South Korea jong sa tak chim chun US ally se phone cha lama ka si ti ka US ni leverage tam de anai ko ruwa tin ka ka mu dan se sai kalom atu ka ban chu tu kan be hi tariff cho tam atu 60% te pol na vente te tak se la ke atu consumer USD kan ma bum pak chian mo mi he zetlok za batu tiang khada kan thi kho te la he to akhen ni fitim te kan ma mi din ai mi te pol na he ai tal ha mo masilo la phone he ti te pol le motor zai batu zong from ke da tu ke 160% 100% ke chata tak se la thilmen cha kai shum lai cha kan an ka tar shum lai cha kan zai ban tu po ke da taluk ke he zo ko zilate zai ban tu po ke da kan ke he ti kan hai to akin amen kai ding mi ke besang ha ma kha zai industry la zai zone ala sharif kan chi ti mi tu ka va so cham ti la da ka ti la bok lak tu chin ta chin na ka demo ti mi si cho hai ti ta pol online cha amen tol dik la cha na ka khang pa ve cho adang jong phang ai chiu la da ti kruwa chun Amazon hai ti ta pol ka chok mi pol jong ke tam pi chitluk in rami si ti ka khan azai ti ti jong atu lo se ke kamu da na Trump ne trip rak to mi jong Biden jong na pe cho tu he Biden jong ne sim lo na ta to vi chu ngai lama ka si ti ka atu he trade war van ngai chang ti ka hen la kan lak tu an chun ke kai pian da na chun mi pi si na kal tu ri lo in ka trip ka distributor akal lak I poisa kan tila chu ma ni khan an liam chung observe an tu chung khana tu ka thi khai deu na te in bitak te Trump akai I avan san tar ta achim ning te tu a khan chun khana long te ne khan kha an ma long te ne suk mi kha lak ka nga te la lo lama te ka mi pi sina khan chun thilman kai nak in mo papa kha chun mi pi sina khan aman thak tar te la ti ka zum lama si dik tu a khan chun mi pi cha khan chun atu inflation ka ti bi thilman kai ji sela khatala ya trip inflation van fight ti mi kha ke ma thok so I ka tu ka chun kavan ilak lo ngai ke katala trip ro ka ti man kai thim thim ding soi cho na tin katala ya chan sao cha even ti vel te I trade deficit na avan zorta thlo ma I USC pa I tu ka chimmi bokta kum chiar asung lei si lo in ama ka asung mi na ka avan zorta thlo ma I US ka asung lo tali adiar mun avan diar su sila net exporter avan CE manufacturing na ka lain betak ten kan tu ala ti Trump ne van ti ati ko I next exporter kan si saplat na van si bal te chun atu leiba thup nak cha zonga sipai kha income ban lu do cha thadau halo mo ti ka ban ruat vela chan sao cha affect kha thadau nak zong kho men ti jong cha kharu chi phone la zai dau la si ta tak ti mi tu kho cha zakhala ka chim kho vela ula ma kha cha van zau chomri kha haung te ha so kolom si chon Trump atu policy ala ngai mi chete afyang ngai mi cho no tax on tip ti mi la no tax on overtime ti mi ke ta na hi thai ve ko la ye naro dan te naro na te van ka chim ve ta la ase kho ta tak mi sama zai tin da silawa practical in ase kho la lo ti na da na hi mu naro na te
si mi cứ cho si dòng sẽ khẩu câu mà chân Trump này thì là ba là Harris dòng này chân no track on trip thì chứ Harris dòng này cái vấn đề về là cái chọn tin ha cái vấn đề ba là mo là mà cái cho sẽ khẩu mi dòng sẽ câu mà cái cho na tiền president này power này mi hiven to politics cho cái thì là thì cái president này fully in ama dây cái tiếng ha anh ấy mi mình to in Congress no lo na to kholo mi dòng tầm pi về cái khan mà cái gì cái khan dây lúc tiếng là mà cái gì concrete ne zitluk diam han lan nei the president ni te executive order atu khomi si maselo timi ka zau haw hala ka detail in ka thai thlu lo ma ka chbok tak kan la khomin la law la na te an ti kho akhan chin ka ti la ti akhan ma si kho ko wa ma ka cha si kho cha ko la na te in ke tu cha ke kam hu dan cha khapol nak cham han khan chau za lei ba kha so deu ding ma chun pingya yi he tampal cha ya am focus deu than lo timi ke ka cha kam hu ngai nak se ya ti chun ram pakhat than chau nak cha chun pingya yi he ji chi ngai aje chi tak ki se la atu ning kan chen leiba I interest kan pek mi man do pinga yi chan man min nak cha lat tam do cho la ma kha si ti ga khan chan saw cha chen pa chen na atu tianga ka ba thai lo jong sa comment tha te I ka chin sia mi pakhat tu Obama chana kan stem ti mi program ko betak tin tharak pek science technology engineering and STEM sela mathematics te ma ka betak tin tharak pek la mi chi yo ka ku ti mi si Japan scientist pa kha an chimi kan rak ngai bel dak malon che khomlei thum rang khon rak chim la US ram he atata ka chen anun kho nak he H1B ti mi si chome ke visa ro nga se kan tam pi chen Silicon Valley la athu tatak nak ke achung maru tak I phuk tak I antun nak pol high tech pol industry a hen US native tatak US mi tatak nak cha in ramdang mi film ma ka visa ro arami tam pi ro nga anun kho mi si arak ti cho lon che khomlei thum akan mo la khana pol ka du sa ti am gear thloba achun USA innovation le ya kan tila te mai le I thil van le thal nak la thil thar van chu nak hen an zor ngai te la ti la atu jong hen alon je kom le thum rak chimi ka sela atu hen du sa tin ma tam pi rak ti min ha po ka tuluk le India da se hoi cho la atu ya tuluk ke am thong thloma Huawei te po an thong thloma van ti ka an gear than chu tuluk ka khana po kha tam pi chu la ma khap si te ka khen ke cho chan saw cha hen chin education be tak te an ti US ram mi shim he ma le ya ke lung tho deu in te kau ke kan ma US ram cha I than chau nak cha I course mi te tak industry pola hem be tak tin an lung tho ve I khana po khan rian tron jong an du nak ha jan la kha jong ha jan tam pi jong pek chin chin I mo khana kha ke ram dang mi silo US mi shim ni hin an tron thuk deu an tron kho tam deu nan ti kho nak kha focus a khin thalo mo ti ke cha ka diam han pakhat se ve ma khan se sia che khai palong ti mi ne ka vật bel ta la ye kan naw pa hi tu kum I thim na ka a hoda azum da te Republican ma Democrat da na kan ha pek khom nga mo ti la ha ma zum da ti mi tu a khan chen ma ro nak chi che sela la kai kam hu na ga chen tin se zum da ti mi a khan kai ka diam ka cha kai chim chang ko la mo la zum da ti mi a khan kai kam hu da na chen bok la ka hin minung tampi he economic di ka ngai an chi ro tin karwa economic vanti ti ka khan atu banduk I detail tiang ramlei ba tiang ti va silo hana ni chiar kan dun na ka zaitu kan la haun la seram de ula zalong de na kan chia da siman zaitu la thom ka he ti te pol mu ni chiar zapi cho mi har sa kan an si chiu de kan si chiu de ka an la kha tin do nin haw cho ma ka ki kan la kha bok dak simi I 20% te pol na thin man ban ka ya chun nun na kan aban har tuk chang la khaban tuk I an khan sa chet kha mi pi ni chun ma khan zau ngai la tin ka zum la ma kha zau a hin chun atu ning te hin chun Trump he anga te min la tin ke cha zum deu ya ti chun minung cho ke fact ka zau hau ko na buwa chan tam pi chun feeling zone minung kan kalvi ti ka khan mo zetin la kan khan sa tu liwa ti mi ka zau ti ka khan bok lak tu chun atu consumer index an ti la ke me pi ne zetuk la tangka man an ngap la ngap lau si po yi zetuk la an ti mi confident nei ti mi te pocket index te kham pa ton cho ki index jong kadu sa te akai ko na te in an ti pari chu tangka man te pol jong hemu me pi ne khan la ma ti ti ka khan ke anara ring ke tila ti si po yi ko tangka man kong jong me pi ra bi bok lak sin khan ti ka an lung thin ke zalong te lau Biden chana hin la ma ka thuk ngai ban ti tu khan chun il ok tam pi phete mu na tin kai kam hu na khan chun zalong te ven lo te ka hen me pi ni khan chun tham chana khan zalong da tin an ro tin an feel da ro tin kai kam hu dan se ma si te ka khan kha lio sining kha
kal than ke andu la da tin ka zum lama te ka hen ma kha ruang te a khan adang bil te ka chu tamti vo um khola na te kai ka zum da chen Trump he se de te min la tin ka zum Sam chia chon tu e VP Harris ni a policy vel te hiti van a policy da city van ro akin in avoid khan na cho mi mo ma khan ha pol kha thong kala thonga bom nak pek ding ti mi kha dok te ka bakhan nak achong ro te khan ke van ro ke ro chi si te ka mi he in avoid khan na cho mi thong kala thonga bom ti mi he ase kho ta tak ma adang achel na li chon major fact asala fantasy sente la chen ni chon mi hi cho ke bom nak asi te ka thong kala thonga cho down payment and check kho lai la in chok na khan ke lam tampi on hala in ti te ka mi ko hin ta etin da na hem hu wening se ma ka kong a khan chun tha tin policy an che ta ta ka khan chun a mu mi jong an tampi num te ko ama kai ta ka chun mu akai ta ya tu atak tu khan chun ma ka a khoi na cha chim du nak cha kai kai pian da na chun in ai khan nak cha ma cho mi first time home buyer te in ai khan nak cha ma cho mi kha in an chok te ka thong kule thong nga down payment bob nak ka pek na la ma din hu chun thong fra check cut check credit kan tila te pek chi na la ti mi kha cho pi mi se ro tin karwa lama khan ya ama kai ta ka khan chun batu kho long sa stock ko la le pakhat bal ti chu kan nu he realtor la long officer se cho lama khan bia a hi chimpa ton ve mi chu mi he ka client tam pi jong ne ton de jong an atu heritage silo in atu jong an home buyer assistant program chu down payment assistant program chu reng cho atu jong an mo lama ka ummi khan azat ro ton na in ka hal ton di ka client ne hen la pakhat ummi tu chu maka tech cut credit ka qualify nak dinga ka tila chinga nak dinga low income threshold an chemi hiza income nei mi an si how hinak tam da anei mi lo long ka pek na la ti mi ki an nei ton atu program jonga ka tu mi program ke ti bia mu ke mak thai to ka lama ka sidika chan tam pi chun kha rakan zau piak tu an ti i an ban sok tika khan an la kha aniam tika kha credit kha nga ding se tak ko na ti in thil pakhat ve mi chu in man kai ngai tika khin ta chun na ka an la kha khe ta chun nak bia mu an la kha khe ta chun na thom som ruk sei ti ko se thom som ruk se la okay la kha an mu mi in cho du tu min khan la kha mu ka thom som ruk sei ti ko se la ma kha thom som ruk na achok kho mi in kha ta chun na ka ting thum man sei ti ko si mu la ma chun zai kan ting ha ma kha thom som ruk ala kha se mi ne ting thum man achok kho ma je chawza ne threshold a chia mi khan thong som ruk thong som sri tang asemi pau compare na la ti he ti ko simu ma ka bom na kha ma ka si ga khan chon zai kan ti ha ma ka thong som sri tang a kha jang qualify thong som ruk semi kha na te income man chola man ti ka ting thum man kom ti lawai in man akai tu chang ti ka hin la buak lak in ting li man long he ti ko si mu lama ka si ti ka ma ka ting li man chok kho nak dinga chon thong som riat nei hau chang la kha kha an thong som ruk nei kha thin ti lo lama tika an ma te na si kholo tika cosigner out how la cosigner kha minung pakhat kara ka bom ti khase chumo una pakhat ma chung khat pakhat ma cosigner ne kan kam bom kon hala an ti tika cosign tu na la cosign an van tu na khan chu khana cosign tu le original a choi tu la kha kha zok ti ka font in zok sa chang lama ban zok a khan chu an la kha kha ta chun na ting khan la kul sei ti ko se lama tika tingli men ka thong som ret a hau tika long khan chen approve an tu ana an choi coding si ko sign tu ronga na te in chawza ne le limit atu mi khan thong som sari tang simi long bom nak si an ti tika khan ampani fan la ting khat la kul si chang tika khan low income chawza ne ati mi tanga khan an lut ti hoi lawai la an qualify than hoi ti law chin na na ben piang dak ma se kal fiang dia mun kha ai lak lo nak tampi la mi he anga mi zong an la ma chun in man akai tuk nak ta pol la chun anga lo khomin ti la ma chun ke ta chun na ka in man aniam deuh nak le kaman tu qualify na ma chun ke lo income ti nak zong kha an ma state chiu in threshold nei mi ka idan chiu ti ka khan zapi ta chun ka chim khau lau na te in a cheu khat ne ya chun anaru ani zong kha nga lo kho ka sa khau men ti ka chim du nak se ma cha cheu ni chun anga zong nga tak kho ko men
แล้วมันก็จะอันมาสเตย์และอันลิมิตเจียวและอันนิ่งนี่คันไล่เรียลที่5ที่เขาก็ชิมดูนักตัวเสียเสียจนกะโลเมบักก็จะตัวอีใจที่สัตอินดาที่มีลำก็จะอามาเคอ policy ต้องเขาเรียกเขาต้องเขาเคยเรียกdetail ที่คันจนเคก็มุขเวริลาวและนั่นเองต้องก็ทงงาที่ลองก็อาศัยท็อปที่ก็คันมาก็จะเค detail ก็จะเอาไปตั้มปีไหลเต้นั่นเอง first time home buyer พอนี่อันงาไล่เราที่นักก็จะเอาเฟียงป่าโฟนที่ห้อยนักก็จะป่าไว้ห้อยแล้วก็เป็นล้มประคับมีเจอคดีอเปกนาลาที่มีจงอาคันอินโจตูลองซิโลอินซาตูจงก็ดอเปกชินนาลาที่ที่ก็คันประคับเบลที่จะมาก็จะทางไอ้กติแต่ชุนนักอินซาตูจงค่ะอินสักนักดิ่งอินเซนติฟก็เดินเปกนาลา subsidy ก็ตีละจะเจ้า subsidy ไฟนั้นเครดิตอันนี้ตีละจันจันจุนมาก็กันเปกนาลามาดินูจนมาเบลเตอินทาร์นัสสักติกาอโจตูชิมค่ะไอ้ขนาดจะอินโจตูลองสิวิหาวที่มีrequirementที่จะให้เชียบอยากวินนั่นแหละแล้วมาเขาจงก็จะที่ว่าสิที่เราจะกันเทเราแล้วอามาหน้าว่าใครตัวคนจะเขาจงข้ามสิที่เขาคงฮะเสียเจอแล้วตัวเหปากขับเอาเจอว่าเขาจังเต้ว่ามีนิจันมาเจอว่าเรามีจังเจอเจียวเจอว่าสิเขานั่นเองทรัมป์president อัตลินทานาอัฐาเขาที่นรกอนาปขัดแล้วอาศัยสิ่งที่VP Harrisอัตลินอัฐาเขาที่นรกอนาปขัดช่องเต็มมันก็ชิมตาละอันเป็นที่หนึ่งเห็นว่าอันเป็นที่หนึ่งสิละนวมีนาก็เห็นฮัลโหลก็เห็นฮัลเลียมเรานวเราจังเจอมาค่ะนวสิละอาศัยสิละประคัดลองก็ชิมก็แล้วในที่สิละอ่างชิมอ๋อเสียใครกับหูดานะจนตอนเดียวทรัมป์รักไก่มีกับทัดหนาประคัดเบลจะSupreme Court รองขันดักเสียSupreme Court position ค่ะpost ค่ะ lifetime ภาษีที่ก็คันว่ารักบีพีทุกรองคันมารองคันคริฟ้าเวียด evangelical จงนี้ก็อันดับเดียวกับนักค่ะเสียจำรวตินก็ว่าและต้นเดียวกับพอยคันก็มันเกี่ยวทันหนึ่งล้อที่ต้นเดียวอีกรักชิมีคันมูและใครกำหูดานะจนใจทุกมันอินซีพอยุทธาเขาสิใจทุกมันอินทั้งเท่าเขาสิล้อช่วงขาดสินิงอารมณ์จนสุดลำหนึ่งก็จะกระโดดตกเล่ารำประคัดสินิงจงอ่ะใจทุกมันรำทั้งเท่าสิล้อคารำสินิงช่วงขาช่วงยุ่มมีจิตจงเราอีรำสินิงอารมณ์ขันจนเดี๋ยวมันอารมณ์ขันจนมักค่ะอาหารพวกนี้กระโดดเล่าแล้วมารองขันอีโคโนมิกค่ะสิบวัยเลยค่ะกระสับไงเขาหน้าตีอินอาตุเตียงอีเกมาเดี๋ยวมันน่าจนอาตุอีกับวันสินิงเดี๋ยวมันน่าเห็นจน social issue อะที่ละจุดที่เคอดัมตัมปี immigration เนี่ย abortion ที่จะตัมปีว่าไม่ได้ก็ตัมปีก็ว่าเขานาเต็นมาวิลที่อาคันนิเชียกันนักอีกก็ว่าตัวเวทีก็เคมาเนี่ยก็ว่าตัวเวทีก็ฝากกันในที่ที่จงว่าสักเขาเสะมาจนที่บวกหลักรำอักนั้นก็ตัวที่ก็เห็นมาติหนึ่งที่เห็นจนคลิฟ้าประคัดเดียวมันจงอันโมอามาทรัมป์ทั้งกับวัวเราที่คือเขาจะบักเราบวกหลักตุจนยามีเฮอันเดียร์พี่มีเจ้าที่ก็เห็น democratic ดูสาติน right ที่อันจัดตุกนักรำสินิงอันชอบเด็กก็ลงให้หมอ social fabric เข้ม social กันกันด้านเฮตับตุกอันชอบก็ลงให้หมอมันเห็นอินชงคาร์รำประคัดฉันเช่านักจะfoundation บักจะมีอินชงคาร์สินิงตับตุกอันชอบก็ลงให้หมอที่กระรัวที่ก็เห็นกังหูด้านสิที่ก็เห็นมาติหนึ่งจนไม่เลยจนอินชงคาร์สินิงจะแฟกเดอร์อินอดีตเขาดึงละอันเดียร์มันก็อวดมีกับ Republican สิรัวเห็นตุตันน่ะจนทรัมป์แทงคาเมล่าแทงตีเราอิน Republican ก็จะเดือดนักเสียสิเสียจนตลอดตัวเหก็ดอกนักสิเขาจังน่าจะขัดเลี้ยเชลเลี้ยงอารมณ์จังกันเท่ามีชงอินกับพิลมีซาปีนี้บิกันตัวเลี้ยวทีมนักเปิดไลน์เตซาปีนี้อันไทยออกสิเขาที่ฮัลนักกันฮัลเรามีนั่นลงอมีเสียจนนังมันนี่ดอกนักก็กันชิมเปียกตลอดอ๋อสิการลมตกจันสาวนวลก็เป็นชิมจังเลยตำไงก็ข่าวจังเขาไม่ใช่จะหันจังเพนัลิตตั้มปีนี้เป็นชิมเบติกันก็จังก็รักไงเวตั้มเปิลโจแล้วมาที่กันการลมตกมีนั่นตัวมีอัฐาตกไปเลยจังรักกันจมเปียกเขาอัตุเป็นตัวUS citizenship มีจ่าจนบกเฮกันเรียนบักเสเฮบักมีเสแล้วประคัดบัลติตุเจโครัมเล่รำดังเวลที่เฮวันตัดชุนจีUS อัฐารัวที่เกี่ยมาปุ่มปักอีกคำหูนักจูซาปีนี้ที่ประคัดกันตัวลาติติกาเจมันตุกปัวสักเขาว่านักจงสักเขาinformationที่ตั้มปีกันไทยหาวและตั้มเดาเป้ากันไทย
mi chung tu kan ma ne zetin la achia thati ka chir kan ma pun pak chir thledan nak si ti ka la hi koram te pola chun ma khado chawza na phi peng mi se cho mi ne thilen thei sol la ti khado phan peng se chu le ma kha US aidan nak tu chu mi ne thei ding in zaitika zeben to po menung chu ro na kha chiu se lo ke mu ning tampi chiu ma kha mu ning chiu ka tam da thei po wa mu ning chiu tu kan ma ne zaidun tu tiar hun la ka diar hun city mi ka isong phet kho city ka hen atu nan tu mi jong he ma kha zapi ne mi tampi ne leti chiu na hitin mi an mu chiu ning city na thir kal ning ti mi ka kap kip in mu kho nak cha a nan tu mi city ka mu te ka hen kai lom tok la me pi jong ne nan chi kho to on nan ma dir hun chiu in khat kho zo mu thai kho zo mu thuk da in zo mu nan sei un samin zo mu la ma din hu kan nan du mi te ka song phet ko lo vo lo tu chun la u za fa nak ten vo chiu ko u ti mi te ka thà rằng việc nào có được cả lom tu rusan si se na kan zo tu mi pi na nan chan na kan pe na chong kan lom na ji pakhat la mini somli chong bak na kan thut pi in that hem na la pakhat thai ko na zong ka ke lai ti azum na kan ngai ma le zong kan tar pi riu ton da ni zan zong kan chimman to ken tha jing zan zong atu bantu bero na tu tan thim na ko nga bero na kan rak ngai than lai thai jing ne khat ni zang kan to lai ni zan jong kan rak pe lai cha rakan tal piu achan cho na ji per le cheu in kan thok pai rakan tal piu ma chu kan Facebook he like zong rakan to ba cho tu kan video te zong he nan hoi kom nan chum khar na sin nga share rak kan bo mo chalong salawin tha jang nan compare video na kan zo te ka san thlai na om lowa chon kan to mi san thlai lo mi chi cha khwa nak te nang ngai mi si zonga ma chun ke idea pe ding te nang ngai mi si zonga khop ke kan CCN Facebook page zonga hin char kan ko u tia khan kan som na tu zana kan tel pi tu nan di la chong kan lom malaya kan tong than te na lai thai zan leya rakan zo than reading kan som na